Contestant aban banin ko banding itawa ama sa banding in contestant number 1 nungat ning pahoy Awllen kum sang le som ni le thom chu bai kami na hi le ni hoi a hin ko dum na hi le ni pha le kum pam de ko kum hi le kum som ni ka hin ka tha na hi le le ke si ma hi ki ko do ke Awllen na thom Contestant number 2, nungang mil hoy tag bebe Vaiphei. Awllen si bai kami na hi le bebem ka kum som ko ka una ti kang phai ka tha na ka hi le volleyball ki hel lasa Awllen na mi si Next contestant number Pathumna nungat big loon elu ala ko kita hidiu Awllen si bai kami na hi le yek lun elu ka kum som ni le khat ka umna sai kum ka tha na la khat le kon pui Awllen na ni hi tu Contestant number 4, Kim. Awllen si bai kami na hi le kim kum som ni ka khu hi le kang vai ka tha no na volley ki hel le kam chum chuma chi Awllen mat num chi di tiu Abanin, contestant number 5, Monica Kim Thin Mong Ikawahi. Awllen si bai kami na hi le Monica Kim Thin Mong ka kum a hi le kum som pa ko ka khu sai pum bang ko ka tha no na volleyball ki hel le lam mi pi zo si Awllen mat no
abana nungak mel hoi tak mai nungak Elizabeth contestant number 6. Awllen chibai kamina hile Elizabeth kumsom ni le khai kahi ka umna compound veng di phailing ka thanok na football ki helle langai Awllen manum chik tiule Contestant number 7, Lem Kim, ikaw tawahi. Awllen chibai kami na hile kimboy Vaiphei hi kumsom ni le ni kahin ka umna hile di phalen Kashmir wen kahi kathanop na te chu hile volleyball ki hale movie et hi Awllen mat num chet hi tiu Contestant number 8, Kimboy Vaiphei. Contestant number 10, Lucy Ting Lalhoy. Awllen chibai kamin ahile Lucy Vaiphei kong ki patna ahile sai pum wang kho ka kumsom ni le ni ka thanop na ahile volleyball ki helto next siam Awllen manum chi hitiu abana contestant Kimboy Vaiphei ala cầu dòng hi tiêu Sang ni som ni le thum Awllen thil tu te zo si la bonun Awllen chibai kami na hile lang nun moi suan tak kum som ni le li ka hin ka hum ki patna hile sai pum wang kho hi kalung lu na chu nek bol le thil he te chan he din la bonun Awllen man om si pun o abanin contestant number som le khatna Rudy Thiam nun hoi Vaiphei
โอเลนจิบายกามินอหิเลรูดี้ทีมลุนหอยไวเพอหิกุมสมนีเลขัดกะหินกะหน้าฮิลตาวกะทานนกหน้าลานตัวเน็กดิ้งสีมาหิโอเลนมัดนุมโอเล Abanin nungak mel hoi tak mai nungak lam ngai ros khaute ala kong chom hitiuโอเลนชิบายก็มีแต่ฮิเลลำไงรสเข้าเตอหีคุมสมนีกะหินก็หน้า Headquarter เบลามเวงอหีกะทานหน้าอหีเลและสักตัว movies อหีโอเลนมันนุนซีทิวAbanin, contestant number 12, nungang male hoy Naomi Vaiphei. Awllen chibai kamin ahi le hoi Naomi Vaiphei ahi ka kum som ni da thum ahi ka umna ahi le Red Cross Road Hilltown ka thanop na ahi le lasak le lekha sim ahi Awllen manum ole Contestant number 13, Kim Lalfel. Awllen chibai ke kahi le kimlal fel kum som ni le khat nazaret veng apat kahi kathan no pahi le nek thei sim le fashion designing hi Awllen manom che thiti ole Abanin contestant number Sompalina nungak lalpui hoi Awllen chibai kami na hi le lalpui hoi ka kum som ni ka umna Scotland ka lumu na hi le novel comic sim ti te hi Awllen manop chi ti ole Abanin nalaya contestant Sompangana Jessica Ting Thian ngai ala kong chom jali Awllen mang bela hong so si la bonun chibai kami na hi le Jessica Ting Thian ngai kum som ni ni ka hin ka umna hi le chingkang phai ka tha nom na te hi le fashion designing langai le pon kui te hi Awllen manom se fi ole
Tunita Kadinga, the last but not the least, contestant number 16, Hoi Remoy. Labonon Awllen Chibai, kami na hile, hoiremoy, kumsom ni kahi. Kahong kipat na hile gang pimol, kathanom na te ahile, lasak lilam ahi, Awllen man numole. Pan, Miss Awllen, kumsang nila som nila tum. Traditional round, contestant number 1. Nugat, Neng Pahoy, alagaw kita hitiw le. Contestant number 2, Vaiphei.
Contestant number 3, Big Loon Elu. Contestant number 4, Zoe Kim. Contestant Apangana, Monica Kim Tien Mung. Contestant Apagugna, Elizabeth. Contestant number 7, Kimboy Vaiphei. Contestant number 8, Lalnun Moy.
Contestant number 9, Lucy Tinglalhoy. Contestant number 10, Rudy Tim Nunhoy Vaiphei. Contestant number 11, Lamka Rose Khangthu. Contestant number 12, Hoy Naomi Vaiphei. Contestant number 13, Kim Lalfel. Contestant number 14, Alal Puihoy. Contestant number 15, Jessica Ting Thin Ngai.
Contestant number 16, Hoi Remoy. Khai lê Amel hồi nào khát vậy pan yên kít tàu à nung ngang sư vang gol mel hồi là lê apil lâu lê tì khát hi zekin pil na chung sang lu ting hi tàu à thu đột na question round pan ting hi tàu à sort lâu cha nunga som pagup te hi anung pen serial contestant number som pagup nan hong ki panin tin jita kong sunga hin judge pali te min a uma asok dok pen khan question dot na anai dinga hi kisasok tawem 16 ama sa pen dingin contestant number 16 amala mahong hella ji konga That's the mean kat pen hong lak pek lagi pagu mina. That's mel hoy tak mai miss ho hoy. First of all in Dubai, all contestants, I would like to congratulate you first for being very brave in a very short duration of time. You got ready, you look fabulous, fantastic, and I see a lot of boys. Congratulations. First of all, I'll be talking to Hoi and Moy. Nervous, eh? Okay. Question 2. Vaiphei te motto liang vai te gol pha ti vakgen zau te. Lavekua chibai. Vaiphei te motto liang vai te gol pha ti hile liang vai itile michaga migentei panpi ngai chate ahiamo gol pha itile ayadinga mikipezo iloi loi pha tina here ze kahung gen ben op chu hile zehina kok mu chu mi gen thei tia dinga pangzo jing YVA hiu ei nam chau hilowin nam dang tia dinga le pangzo jing kipe zo jing gol pha YVA hiu ka ki pa khi Nunga khoi remoin don put na hoi tak mayin ei don put piega abanin hung che suk zelin contestant number som pangana Jessica ting thien ngai jury aman ahung tela hile Mrs. Kimariv. Hi. Nadam na? Tu din lami alhoy mazinga tu kahum dot nom chu hile. YB in blood donation ball dinga program asay sik hi phala sa M.
la sak ai chun pha la sak na poi khat le ni hu gen ti ka ki pa ki le koi sun le do zekin YVA ten blood donation a bol se ko he pha ka sai ajik chu mi hin na hum bi the a hi zegin ka ki pa ki nunga Jessica ting thian ngai don but na kim tak mai le don but pek jeng ki pa om he che suk zel hitin contestant number sompalina nunga lalpui hoi zero select hile Mrs. Betty nitak pha beauty pageant ho hi mi tampi ngai danin a phalo a hi lo le I Christian hindan to kituk lowin again nom 10 seko nang bang ngai dan la ne I Christian hindan to kitu ka chun ken a Halloween lek hedik pui azik chu mel hoina hi pathin thil thon pi ka hi ji hi amang tu dik ti adinga pathin lo pina la sakna hi ji chu tu ni huna hin beauty pageant tel do te chunga hin le akinga mama hi ji ka ki pa khi nunga kim lal fel don but na hoi tak mai e don but pek ta he che suk na la hitin sorry contestant number som pathum na nunga kim lal fel la ko ki tai tiu aki pak ding gin cha da ma azuri tel to ka hile tangwal mel hoi tak mai la sak them tangwal Kennedy la nervous eh nervous tawa okay abai tim karung dongin ka la thil pakhat cho sem pathei di hile chun bangla sem pathem inama dingin ama sa penin Awllen chibai ka hung bu khi igam le inama dinga kasiam phat nom ma sa pen chu hi le drugs chung chang hi ya inama dinga hin drugs hi iti pha ta hi chun khang dong cha drugs sakibul tam tak je kun inam hi akhang to thei ta pu je chun inamu akhang to da din drugs do dal na hi ama sa penin kasiam phano ma hi ka ki pa ke kim lal fel ki pa ko mai che suk zel din contestant number som panina hoi nau mi Vaiphei la ko zom zel tiu jury select ahile Mrs. Betty good evening good evening YVA adinga la tom ngai na mi pi hiet pi thei dinga gen la thei di la neyem la nei le vak gen lang ti amasan how to za takte le judge te le mi pi ahum kom zo si zana chibai ka hum bu masahi YVA adinga ka tom ngai na hi gen di hileng ke hi kolgam YVA umlona seilin ka hi zikin ahin la tu chung YVA Awllen kong pang the hi ke adinga ka tom ngai na khat a hi zibana chun ka sunga hin ka thei khamin YVA adingin tom ngai su ding ka hi ka ki pa khi hoi nau mi adon but thim khop mai je na
Anoin, contestant number som pakat na. Nunga lang ngay Rose khangthu. Tangval Kennedy. Lamka Rosi la sak team le hi la competition khatin le kala judge kha tu hin beauty pageant la men ke hey dek ahum ki hey dek ki pa ko mama zinga la question here hi le YVA pan pi thei di din mun inum tale chun bangolin la pan pi no mem ama sapenin judge jaumte chibai kang bukahim la donna zikin kakipaka YVA adinga kabol theiding chu ahile ka thim na le ka hoina mangchang katin chule ka thei khama ka hat na le ka thei kham ka theina zo sin pan la ding ka hi ka ke pa ke Nunga lang ngay Rose ki pa ko mai. Anoin, contestant number som na. Rudy team nun hoi Vaiphei. Jury, asalak hila Miss Hohoi. Good evening. Good evening, ma'am. Are you excited? Yes, I am. Seems like you seem to be enjoying yourself, right? Yes, I am. Okay, question 2. Zithil panite lakahin pakatel dihilachun bang pen latel dim and bang zeka. Bel hoina ay lawle leka thiem na. Ama sa penun nalengon Awllen chibay. Ma'am la dot na zikin kakipakhi. Mel hoina telinka. Azig tu mel hoina hi pathina ki pat ahin ema kisim kom the ahipun. Lekha thimna hi lewang. Practice makes perfect atigulun. Gunchu takazilte adinga thim the ahi zikin kakipakhi. Rudy team nun hoi Vaiphei ki pa ko mai. Anoin, contestant number pakuna. Lucy tinglal hoi ala go kit hitiu. Mrs. Kim Arif. Contestant number 9 tu tita kom tu dot ut chu hi le nu me nung chan pha quality la het te bakken te ama sabenin judge te le mi piung tai khom te le lengon Awllen chipa dumeinum chan pha itia hi le toidan thiam mi he thiam paudan kilom lo he to mi di tat na atoi ti hi ka ki pa ka he Lucy tinglal hoi ki pa ko mai. Contestant number pakit na. Nunga lang nun boy ala ko zom jeli tiu. Lang nun boy le jury Mrs. Kim Arif ong tial kidahi. hello tunita ka hon dot ut kit chu hi le Miss Awllen 2023 hungi tele chun bangla bol masap dem e nam sunga dinga Vaiphei nu me hen lak idam kum pi sunga dinga bang di pan la la thei di Amasan dot na poi mo tak mai le dot in das how to know kian ki pa Microphone na ya.
tu nu a question chu khat ve long gen pi ki thai di Hello. Question count dot ut and repeat kit katin. Miss Awllen 2023 hung hitala chun bangla ball masapen dim. Miss Awllen 2023 hileng asian tu pathin kinga ki pak thu gen masang katin le mabana midangte eton tak theding in ka hinna hi mangin ka ki pak hi Nunga lalun boy ki pangome contestant number pasagina nunga kim boy Vaiphei la ko zom selitiu Miss Hohoi. Oh, Kim Boy. Yes, ma'am. La sang mama la ngat sit sit et nop lo me. Kakipake. La question tu hi Miss Awllen contest anang ajat hi la talechun Bangolin mi la tel dia. La question zekin kakipaka tunin Miss Awllen just ding italenchu pathin kinga panpina don komin inam sunga imat ton tak le iza chat pi loading kham tialing ka kakipak he Miss Kim Boy ki pagom tak serang anoyin abanin contestant number pagukna nunga Elizabeth Tangwal Kennedy. Hello Ali. hi Ta nervous ha? nervous tho Okay. Abai de wala. Numei eton tak la het khat hun gen in la. Aji pai tak to. Amasa mi pi te zo si ni ta kha nume eton tak hi atama ahin la ke zite la ka chupa khat a hi le I het penu Mary kom hi ama hi migen the hi ahin la a dream hi a give up adung tup amu su masang si apanga anu le paten abulin support lo male tununga alotin nunga hin ama le ma ki choice sang hi lawin anama choice nga agama choice nga India gam ding le gam dang te lakin a choice nga hi kakipake nunga Elizabeth ki pagom tak zet anoyin contestant number pangana nunga Monica Kim Thien Mong Mrs. Betty. Nitak pa? Nitak pa, ma'am. La question na hile. Waiphei nungak tangwal hingala. Khotang na sep leng khom hitale. Than cho na le kilak ngai lo ho hi bang ngai dan la nehem. Mipi zo sile just there to win kakipagin. Kay ma ngai dan chun. Nungak tangwal hingala khotang ki matsale than chawa vela pang lo chu kay ma ngai dan na hile. Mani ading ki gelo le mi te dana le mi te ki pang na huna pang lo chu e ma ading ale e ma ading le gel khop thein ka hi asik chu hi le mi khati hi na salin mi te ki pang ni le dania delding tu chu hin e ma ki pang ni le dani le mi te delding hin
มียังหีนาซาลินกิเดลตัวฮีพากษายกะคิปาเค nunga Monica Kim Thian Mong ki pa kom he anoin contestant number Palina nunga Zo Kim Mrs. Kim Arif Hi Jokim Hi Ole atham jiang ka pian nan mo address khale awai mama la kilo mama tu koi chung kong dot ut chu hi le Vaiphei nunga khat le hi nazar ahin chi le nam dingin mangolin pan lan no mem Thank you for your question, ma'am. Vaiphei nunga nam khat hinazalahin kanama dingin ka thei to pin panlang katin ka gim tai ka chol tai tilawin vai va kin hi helang khotang kin hi helang ko chum kin hi talele ka thei to pin nam Vaiphei nam nunga khat ka hinazalin panlagung katin aban phale ke ka fel pui ka ting pui tilawin tuni ka hung din gulahin kamel lam en leo chu le ka ting pu hi le ka nam ten e le to na diu khat chu ka dei khat chu ting lo hi leng le figure in le bang ma apu pui la na ma ding la sep thai tan chu semin ti ji ka gen la hi ka ki pa thi nunga Zo Kim ki pa kom khom mai anoin contestant number Pathumna Peklun Elu Mrs. Kim Arif Hello Beklun tu dita kun dot nom chu hi le Awllen 2023 to pi bang ahi em phala sa em azole la sa phala sa kan ho chu bang ken di za tak mai just question nang pik zikin ka kipa hi 2023 Awllen to pi hi a hi le hong un choldam khomin ngai tu khom hi tiu pha ka sai ajiek chu choldam khoma ngai tu khom chu pha ka sai ka kipa ge nunga Peklun Elu ki pa kom he anoin contestant number Panina nunga Pebem Vaiphei Tangval Kennedy Bem Kim goi to le kilo mama zinga Kipa ke. lu nervous eh Nervous tim tho. Okay, take a deep breath before I give you the question. Ale, the question he lekha simlai te adigin social activities YVA zillai iti te hin kimat hi phala sa em. Phala sakji phalo la sakji bagianti. Ama Spainin mi pite zosi Awllen chibai. Chule zasle hodolin te zosi kazana salam ka hongbuk masa ahi. Lekha simlai te adinga social activities YVA zilaya kimat hi ke ngai danin wang si ka sapoi. Azik chu social activities kiti hi social developments khangthu na hong tu thei tu hi ahin chintok na ya social activity si mat angai hi chun aphat lo na hi le tu lai khang thak te hin time management hi ki thim puwa je ka hin social activities hi ahi didan takin imang dok thei lo hi ki pa hi
ngak bebem ki paguma ki chai no ben dingin contestant number pakhat na nungak ning phahoi Miss Hohoi Hoi, tiri ma bel nui tai hoi le hoi. The nervous eh? Nervous, Tim. Pangkat. Social media hi a boon or a curse. Langay danong gyanin. Ama sa penin just jaun tele mi pi te zo sila bonun Awllen chibai. Ke ngai dan chu social media is a boon katinum hi azik chu social media ki patahin thil tampi he do the na ahian chun mundang gam dang lamapat iloi pai te to le kitimat tu the na hin chun thil kin kho ki tale thil kin kho ka ki ho tu na ki ho mat tu na poi mo ta kamat thele hi ka ki pak hi
Jiti golakhan nungak sompa gupte hi abonun akizot khom now jekha anunung pen hitantin tuhin imabanun ji sompa guplaka hin top 5 kitel tokna hun hung tung ta hi nungak sompa guplagin hoile pil chung chung de panga akitel dokta aminule anambaru kakhuduna umta jihi nunga hozong sehi ahoi dan teule akibanga apil daw tele akibango himala tuni hunahin judge pali ki koite ki ngan sete taksan taki koiten amawin athai top suin ahung tel dogo nunga pangahi tuni ta amin pong dingi hiwa amin ipon ponule ipon cheng cheng ukha amala mai hungding dok tinga hiwa ipon lo te cheng ukha anung lama umin tinu anung lama kinung khinin tinu som la khat te khan backstage lam eila jot pe kedin tinu nunga panga top 5 kitel dok te kha question round khat ala kit dinga hi nunga panga Miss Awllen top 5 ama sa pen dingin contestant number wat gentong uno ama sa pen dingin kaile contestant number 6 Elizabeth abadin nungak mel hoi ma mazeng contestant number yes contestant number 5 nungak Monica Kim Tien Mo Chun abadin top 5 laga nungak apathum na ding contestant number som pathum nungak kimlal fel paniyom na laya aban hi nungak hohe adibu achak sau zengo adibu aphudu duding maya himale akitel so hita abana contestant number sompani hoi Naomi Vaiphei ole apanga na dingin gen jat mai ka contestant number som na ruti thiam lun hoi jiti golakhan nungak adang som la khat te khan lungneu ke lovin backstage lama eila chepe kit vagunla jitala chun top 5 te hi question round dinga hi music 8 on pe gulla la lungu oi na alung oi lau se kha in lama che thei hi na ka ti thi mai chu khaile tu hian judge step phat packet ding hi tawa chule request mo nungak mel hoi panga kitel dok hi tawa jitel la ka hin judge ten question hong dot pha dole kilom lo tak tak jilam kaya khan amau lungthim suboi thei ding a hung pen ngai lo ding
thu gen u teo again zo pha da la u la khu da beng la u la ke chom tangun khok lo khai le question dong pan ki tai tiu Stand microphone khat hingu ren speak on la masanga hin Poi lo Neo khat kinung hin ja bola na mo kha 3 steps mo 3 steps ka ko kha microphone ong ki adjust Khaile top 5 te laga contestant number 6 nunga Elizabeth ama sa pening ko hitiu Judge atel masak pen ani vei na ding le ka ging cha tangwal Kennedy bok Miss Awllen 2023 winner hitale chun producer te apat music video hem film cinema ti hovela pangdinga chilna mutale chun bangolin ladon hudim Miss Awllen 2023 hong hitaleng Tigula ngaina chilna ka muwa hi chun a producer hian lang at cinema dung zuin tu bang hi nam chui san na hi lo le cinema lam hi ta hen la pathin a hi lo le moral hoi tak amai a hi lo chun zola mai mai hemin upung katin a hi la moral hoi dewa hi lo le nam chui san na di hi le uding ka ki pa ke Nunga Elizabeth la don gun hoi khop mai zena abanin contestant number pangana nunga Monica Kim Thin Mo ala ko kapit ti Miss Ho Hoi Monica, congratulations. Thank you, ma'am. Kaung dot nop chu. First of all, Miss Awllen, he bangzeka long panahem. The question is, min thandi laut zekahem, tom ngaina zekahem, and where do you see yourself 10 years from now? Ma'am, thank you for the question. Miss Awllen kumsang ni le som ni le thum kong pansi ka hi le. Keima tha nop na le ai thawin a hin la Vaiphei mi pi te lakin le keima tom ngai na la sak nan le ai ka in sung mi ading ale zim pi la ka ding the ka hi ti e sak nan ka pang a hi ka ki pa ke Monica Kim Thin Mo ki pa ko me abanin contestant number 10 Rudy Tiem Yun Hoi ala ko kapit ti Mrs. Betty Good evening. Good evening, ma'am. Tui nungak lahi ladama pathin zala ladam to zela hi chun hung piting deu dewin latin khatve chu postal nei thedin munin le la hung din iging cha tulai din munahin nume na sem chala now nei nunga postal nei nunga nume na sem working woman atama jichung changa hin nang bangai dan la neyam working woman ho hi support la bolem a hi lo le numei hi insunga confine ding in phala sa zo em bangai dan la neyam Adot na zikin ka ki pa ki, ma'am.
numei hi insung na cho sem dingin kaking chapui numei hi tulai gamle achang khangthu working women le tamtama ma a working women te hi kitto sot tuitinu azik chu numei te hi ki het thim tu angaya khotang hitale da sepna hitale munchenga hi numei te tulai mo phuk na le hau tama mawa numei pui tu le tamtama mawa zi hi numei te hi ki panpi tuitinu azo working women hi kangai sang zik chu tulai hilale nidang hilale eu hi patriarchal society o me hiwa palam pasal te hi ngai tama numei te hi kitchen dam English again theidim we think that women belongs to the kitchen but I strongly oppose that because I believe that powerful women we can do both. Akipaki. Rudy team lun hoi ke pa away. Abaning contestant number som pathum na nunga kimlal fel la ko kin tiu. Mrs. Kim Arif. Hello. Hello. Ka hung dot du chu hi le la hin kho a le em in life ha hung ge ni la azo ta le chief a hi le mo a society le in sunga dingin bangtin phat chun na om thei dim Mem repeat ki the dia. What is your aim in life? Tu la aim in life kamo la achieve ala goal kha la achieve le a society le nangma la family adinga bang phat chun na om dim la aim pen kha La dot na zikin ka ki pa ka aim in life kha ta hi le nu mei pha hi ka hi un ma zenga aziek chu hi le nu mei hi na hin nau pangte et kol na lam hin ka tui ma a ziek chun Sunday school teacher hi kalalung tu pa hi tu hi le ka panga na nau pangte et kol na hin ka hin ko pum lum hi ka pe u ta aziek chu hi le happy na ka hawa ziek chun ka aim in life khat achieve goal in ka ki gela hi ka ki pa ke Nunga kimlal fel ke pa ko he atop na peden contestant number som panina hoi Naomi Vaiphei. Mrs. Kim Arif Bok. China le hita anom ding di kan hong ka o ipu ipate tom ngai na ilati se kha tu lai hin abei deu dewin in lahia em abei deu dewa lahia a hi chun bangti in pan ila ko pha em amasan na question ai to zikin ke pa thu kong gen masa ipu ipate tom ngai na hi lai hin be de win kasa azik chu tulai te hin mani kimasil na te ho hi mani kamasal na te ho hi Ve và gen thinking de na ngai dam na ka hong don no hi English neo khat Vaiphei tong thuin ka tin Hello
ipo le pa te tom ngai na hi ibe deu dewin ka he, because these days people have become so busy in their life that they have become a little bit far away from the needs in the society. And I feel that together, if we work together and if we try to tell them our needs or in the society, then I think zi tom ngai na hi khatve ki tu hil ai lo le ki hi thim sakit le hin zi tom ngai na hi ngom thak ding in tin ka king chai ka ki pa khi. Anong lamin ay lasi pigitan tinongว่าสอบเลยขัดหัวเฮอาทิตย์เขานั่นเองมีปีเตหอนกิมตมาเลยเลยคนอัลบิดบิ๊กเจลิติวเลยก็ไฟเตะอาบานบ้านเนี่ยเอ็งก่อนไปกินแล้วกินเมาไปนะ
Zale sota malami pite to ngai taka lei pan pingzi kun la chung chi tun avelin ki pa thu ko hungen hui hen la tui contestant te ho abono hunding ho ma hiwa subtitle te ho phondona nei masahitin u Miss Photogenic Alatu ahile contestant number 5 Monica Miss Photogenic Miss Photogenic he a sponsor to the Grace Skyline production te hiwa Photogenic thilpik epic pick tu dingin Grace Skyline production te amao wak chil hitiu Miss Monica hungding dok hella Grace Skyline production te hin ji price te hi lat na ai hung nei pek la ngi ki pau min na khot ala beng hitiu Abanin Miss Beautiful Skin ko hem ti pon tok masangin thilpek elatpek tudinga NB Skincare and Laser Center Thangzam Road te ehung din dok na sakpe ko hella NB Skincare and Laser Center nei tu te ahung ta Miss Beautiful Skin Latu ahile contestant number 13 Kim Lalfel to him Miss Awllen 2023 nungak melhoi pathum achung chungin hungkitel dok ding hita ala khongai sot na poi tiro Miss Beautiful Skin in ita Miss Photogenic in ita to him Miss Awllen first runner up the second runner up hungkitel da lai ding to he ilung thimun ko omdiem ti chu king cha thim thimo second runner up prize Amy competing in organizing vice chairman Group Esmal Song Team stage na competing in team Gumal song adinga ahum lai lain tulita khuna Miss Awllen kum sang ni la song ni la thu Vaiphei khangthu adinga ki guangal masa Miss Awllen second runner up go ahead contestant number 10 Rudy Timothy
This is a moment. Tuhin NB Skincare ni ikaw ngom som nga lo hi. Tuhin first runner-up title AP to Pitingin Organizing Secretary Olena Pu Zamlin Mang Vaiphei stage na mahong Pitingin Ichiloy. Nungag Rudy ka, niyaw kat tinong hit sa bila, niyaw kat o. Pu Zamlin Mang kasi kanila din pikan la. Tekhan la ding din nila. Miss Awllen kung saan nila som nila ito. First runner-up. Pumadang hilaw. Nungag Melhoy Mama. Imit ngayon imu. Nungag Monica, contestant number 5. Gift voucher NB Skincare rapat. Bedingin le sil ngaloy. Si Zopat hile atomite apatin le gift hamper. Bedok tingin le sil ngalo hi.
Homa malama hung lo din tung se tak chang. Jilam kai hi camera hoi tak tak ki kap ding hi nang wa ho kha dan le lak thai hi. Dan le takwal ho kha ai thai le lung se tak chan anung lama pat hung kap big la su ki pau bina. Kap pat ma ding la hi. Lung se takin security te thu ai lamat building in ikichi lui. Tuhin ilangang lama mau Miss Awllen crown ball di hitawu. Miss Awllen crown a ball building in. A title a big do building organizing chairman Awllen pu kai somlal stage na mahong dingin ichilo ahi. Kipa khum tagin nungak mani itial dokta khat na lai hi amau pathuma dinga hin cozy world ten dinner lunch amau pathum zong sia amau pathuma dinga hin a family te zong sil to cozy world go chin khu veng a khun adu du of nek thei dungun ahum offer wa hi chiwa na chung anung lama 11 contestant te ho hi NB skincare 10 Miss the first runner up the second runner up tilawa 11 contestant upon to ke yo hin le amawa ding hin discount gift voucher umpen alai ding hiu chiba na chun atomi te hin upon to ke yo gift ape bogo ahi choti ahi le organizing chairman pale ki sajau sa ta na chu to ni thaguda Miss Awllen tum sang dile sound dile to nunga me hoi tak mai Vaiphei khangthu adinga Miss Awllen he must have been again contestant number Miss Awllen 2023 goes to contestant number 6 Miss Elizabeth. NB skincare gift hamper big do building in iko wo ichilo hi. Lamka hi live coverage ki ball hi professional cameras le ki koi hi ji ga chun dal le camera ki lak pi un mai ahumok tai lut lo ding ti kha iwa ki het sa ko hi Tuhin atomi te gift hamper a big do building in iko zom nga loi. Chun nunga mel hoi tak mai som le pathum ten ei lanu si thai tan tinu je ta ka hin first runner up to second runner up in ye ta ka hin judge stay photo kila pin tinu chule organizing committee te je ba na sun YVA general headquarters te chule anu le pa te ho ko ma cha hong mok tai lu ding thai lo e tu hin judge te ho
tolim ki lap dingin la chil ma sai tiu o Online mang zo thei ta yu mo mi pi de tom ngai na sa le ipan Judge Stay Organizing Committee de cheng cheng kalung se tak chan hung din tok pi go jila me hi Judge Stay ki chai chai le ji chule ji zo chule YVA General Headquarters te ho zo se le hung hi da lighting mi pi te ho zo se chung in ki pa thu gen seng lo in e you go YVA President Pule, Zilai President Pule, next lahiu. Usang pito, lalal. YVA Joint Headquarters, YVA Headquarters tele, Zilai teka. Lung se tak chan camera pull vela kan cameraman te ka suboy poitiu